ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. به همه شما سلامتی خواهان هستم. دیروز در یک معرکه بودیم. موضوع استادان اطراف چی صحبت میکردند؟ جدا شدنی، جداشوی عائله ها در تاجیکستان بینهایت زیاد است. آنها گپ میزدند، ما به مانند دیوار نمکش به خود میگرفتیم هر چه ضرور بود. یکی از موضوع اساسی این بود که به اجازت فرزندها را چی نرینه است چی مادینه است میدین، یا خصوصا دخترها میگن خدا بختش میده. هر کسی که بای دیدن خانواده‌ای بلند دارد یا بدولت است و ابرومند است، دخترها را به زور میدین. دختر نمیخواهد. چی از جهت شریعت گپ میزدن، چی از جهت قانونی و دنیوی و همه طرفه. حتی یک چیزی عجیبی گفتن که اگر که برای کلین میآید ماشین های عروس میگیم، تو همون حالت هم کلین دختر حق دارد بگوید که اگر معقول نباشد گفت که من نمیگیرم، با من معقول نیست، پسند نیست. حتی تو همین اندازه را حق داشته است. بیشتر والدین فکر میکنند که ما را شرمنده نکنی و دیگر، اما همین گونه است. چیزی عجیب گفتند که دختر تیز به وایه که رسید به شوهر زود به شوهر بدید، دختر که کلان شد زود به شوهر دید، اما پسر مانید کمی عقلش درآید. اکنون این معنی آن را ندارد که ما جوانان خصوصا پسران هستند که بعداً میگن که حاضر به پا خیزیم، صاحب خانه شویم، این شویم آن شویم. یعنی تو شما به پا میخیزید، به پا خیزی دیگر جای نمیخیزد. استادان همین گونه میگفتند شما حق دارید که تا 3 بار چی داماد است چی عروس است بینید، سر و سیمه نشوید. تا 3 بار حق دارید. با این خاطر پدر و مادران یعنی که یک روی نکنید و بعداً میگه در زندگی عرفی همین رو میگیری و بس. یک جوان دیگر هم آمد، بسیار غمگین بود. من گفتم چی شد؟ بسیار خواهش کرد که شما رو بینم. گفت که مرا گهواره بندان کرده. چی میگن؟ از گهواره کی است؟ میگه همین رو میگیری. اکنون دختر کلان شده است، میگه من با دیگر دختر دل بستم و بسیار میخوام که او رو بگیرم و ایمان است، اما مجبوری من رو برای اون دختر میده. اون دختر بینهایت بی‌زیب است، میگه تابی دل من نیست، من نمیخوام. با این خاطر خواهش میکنیم که یک مصلحت فرزندها را بگیرید، بپرسید که آیا میخواهد یا نمیخواهد. همین خودی شما در جوان بودنتان چگونه بودید؟ میخواستید یا نمیخواستید؟ هر کس آرزو و هوس دارد. پدر و مادر انجینیر هستند، شما باز خوبتر میدونید از حالت فرزندهای خود. اصلا جداشوی عائله ها موضوع ها خیلی زیاد هستند، هر بهانه و سبب ها هست. اما جوانان کوشش کنید لااقل تو امکان هست عموما کلمه طلاق را استفاده نبرید. و یا زنها کوشش کنید که نگویید که جوابی مرا ده و وی. یک زن نزد پیرمرد آمد گفت که من میخواهم که از شوهرم جدا شوم. حیران شد، گفت به تو چی نمیرسه؟ چند سال زندگی میکنی؟ گفت چند سال زندگی میکنیم، بار شوهرم به من اظهار محبت نکرده است. یعنی بار نگفته است که من تو را دوست میدارم. وقتی که همسایه ها را میبینم، یعنی که دستی به دست یا پدروشکه میبرویند بازی و دیگر همه حالت ها، من هم حواسم میآید، میگه من هم شوهر دارم. پیرمرد نگاه کرد و گفت روزی از بازار گذر میکردم، خواجه را دیدم غلامش را میفروخت. غلام گریه میکرد. غلام میگفت ای خواجه، تو که من را میفروشی باز از پول من یا که دیگر 1000 غلام دیگر مییابی، اما من به مانند تو دیگر خواجه نمییابم. منشه در آن است که وقتی که شما جدا میشوید کوشش میکنید جدا شدن یعنی که زندگی صبر کردن، این است معنی زندگی. زود که جدا شوم گوید، بعد میبینید که به مانند همون دیگر شوهر کرده میتوانید یا نه، یا که از این باز بهترش بیاید چه. خوب میدانیم که زن گرفتن و شوهر کردن چقدر دشوار شده است. حتی پیش جوانان ما الکی از دیگر جایها، از روسیه و دیگر جایها زن عائله دار میشوند. آیسته آیسته میبینید که موضوع خیلی نازک است. اطراف هر یکی ما باید ساعتها حتی
ҳарф бизанем, аммо нуқта бас аст. устодон мегуфтанд занро ба чор мегиранд, яъне ки ба хотири зебогиш гуфтанд, ба хотири давлаташ, ба хотири аз оилаи бузург асту дигар. аммо тавсия доданд ки гуфтанд устодон бо илмашро бигир, оне ки тарбияи хуб кард бо илмашро бигир ва зиндагит хуб мешавад. агар рафту савол шавад чаро вақте ту зеборо мегирӣ, вақте ту духтари зеборо мегирӣ, зани зеборо мегирӣ, одамӣ рафту ягон чизе мешавад, ягон нуқсе пайдо мекунад, ё ки ин нашудагӣ пир мешавад, безеб мешавад, бенур мешавад, баъд дигар он муҳаббате ки ту баста будӣ оҳиста оҳиста дур мешавад. ё ки ба хотири оне мегиранд ки падараш дар ягон мақомоти баланд аст, як чизе ҳаст, падарашро мегиранд, пагоҳ ба хотири ҳамон мегирад, пагоҳ падарашро аз вазифа мегиранд. ин чӣ мешавад? ё ба хотири давлату пулу чизи чора, чун медонем ки зиндагӣ зуд тағйир меёбад. баъд ин монеъ мешавад, номаросоӣ пайдо мешавад, ҷанҷолҳо сабаб мешавад ки ҷудо мешаванд оилаҳо. ба одобашро бигир, ба тақвояшро бигир. ба чӣ хотир? ба он хотире ки ӯ дар номуси шарафи ту, яъне дар набудани ту номуси шарафи туро ҳифз мекунад. рафту ту пулдор мешавӣ, бепул мешавӣ, дар ҳар пастиву баландиҳо бо ту мешавад. оё намедонем баъдан ба хотири ҳамин баъдан ҳастанд, мегӯянд арӯс доранд, ба хотири арӯсҳошон бозор раванд ё ҳар чӣ ки гиранд ягон зарра арзон намекунанд, ба хотири фахр ҳар чанд аст фалон пул мегӯянд ё ҳар чӣ ки аст. аммо ба хотири оилашон кунанд чанд қадар савдо мекунанд, арзон намекунӣ ину он. вақте бемор мешавед мардҳо, оё намедонед паҳлӯи шумо ки аст, ғамгусори шумо ки аст, шабу рӯз паҳлӯтон рост ки меистад? ҳамин ҳамсар аст. бармегардем мавзӯи дигар ки аз паси телефон мегӯянд ки барои зан телефон наде. ин ба монанди дар зиндагӣ як корд аст, ё ки DVD ё чизи дигар. кордро ба кадом роҳ истифода мебарӣ? ё сабзиву пиёз пӯст кун, кори рӯзгорро бикун, ё берав одам бикуш ё чизи дигар бикун. телефон ҳам ҳамин аст. ба кадом роҳ истифодаш мебарем? чанд қадар вайроншавии оилаҳо аз паси телефон буд. як нозукии шуморо мегӯям, занҳо хафа нашавед, зеро аз таҷриба гап мезанем. мешавад тасодуф шавҳаро дар федератсияи русия ҳастанд ё ҷои кор умуман куҷое набошанд, касе хато мефарояд ё чизи дигар, ё ки мешавад ки ба ягон дугонааш занг, умуман рақами телефонатон ба дигар кас меафтад. ҳар касе ки занг мезанад, инҳо шӯхӣ ба шӯхӣ, яъне ҳазл мегӯянд, хеле як девонааш мекунам, ҳаст дар зиндагӣ, хеле як шӯхиш мекунам. чӣ аст? шӯхӣ ба шӯхӣ паҳлӯ намегарданд ки аллакай дар бағалаш ҳастанд, дар канораш ҳастанд. инро хуб медонед шумо. ба ин хотир як зарра ки почкатон ғеҷид, дигар меравад, намедонед ки дигар чӣ шуд. бовар кунед. ва ҳастанд боз ноҷавонмардоне ки дар ҳақиқат агар аз ҷиҳати он гирем номард ҳастанд, ки занҳои худро латту кӯб мекунанд. ҳаст дар зиндагӣ занаш хуб аст, тамоми кори рӯзгорро мекунад, мебояд ба хотири як чизу ночиз занро мезанад, латту кӯб он гуна мезанад ки пешашро ба беморхона мебарону дигар ҷой. нигоҳ кунед тарбияи занро чӣ гуна мегӯянд. аввал бо сухан насиҳаташ кун. гӯ ки ҷонам, азизам, иҷод кам намешавад. гӯ ки ҷонам, азизам, зиндагӣ пастиву баландиҳо дорад. тоқат кун. имрӯз ки надорем, пагоҳ медоро мешавем, ё ину он ки шуд. дар зиндагӣ тоқат кун. дири ки нашуд, ҷойгаи хобатро иваз кун. як ду шаб ҳеҷ гап надорад, дар дигар дар меҳмонхона хоб кун. агар ки ин ҳам нашуд, баъд иҷозат аст задан. аммо чӣ гуна задан? задан ҳам меъёр дорад. заданро чӣ гуна? чун гуфтем ки ин маъни онро надорад ки занро задаву сиёҳукабуд кардан. мисвоб мегӯянд, як чӯбаке ки аст, ба ҷои зубнои шотка мегӯям, ҳамун шотка.
ҳамин қадар тасаввур кунед ки ручкае ки ман дар даст дорам ба ҳамин иҷозат аст задан, ба ана ҳамин иҷозат аст задан. мардҳо, зан бисёр нозук аст, зан ба монанди гул аст, тоқати шамолу сармову бештар чиҳоро надорад. фаромӯш накунед, зан бисёр нозук аст. баъдан он қувваву нерӯе ки худованд бар мардҳо додааст 100% боз камтар зан дорад. он корҳое ки мо мекунем, бештари корҳои моро занҳо мекунанд дар хонаву рӯзгор. чӣ қадар душвор аст. як мисол меорем. зан аз организми мо мардҳо гирифта шудааст, яъне ки узви мо ҳаст. ҳама медонем. аввал мард буд, ба чӣ хотир баъзан занҳо мегӯянд ки ҳуқуқи зану мард баробар, яъне гуфтанӣ ҳастем ки шумо занҳо аз мардҳо шудаед. аввал мард буд, баъд зан пайдо шуд. яъне зан як узви мо аст. чӣ мешавад ки биё як почакатро бурида партоем? тоқат карда метавонем? биё як дастатро бурем, як лилакатро бурем, як узви баданатро бурем? тоқат карда наметавонем. зан ҳам ҳамин гуна аст. ҳамин гуна тасаввураш бикун. ӯ як узви мо аст. ӯ як нозук аст. ӯ тоқати задани мову шуморо надорад ки бераҳмона баъдан ҳамсарони худро мезанем барои ҳар чизу ночиз. вақте ки занро як нохубиашро дидӣ, зуд чанд хубиашро ба ёд биёр. зан дар зиндагӣ бештар канизи хонадон аст. вақте ки аз кор меоем, хона руфта аст, фарзандҳо ором ҳастанд, хӯрок пухта аст ва ин нашудагӣ нафсонии моро паст мекунад. мо худамонро сабук мекунем ва сабаб мешавад ки ба корҳои ҷиноят намеравем, ба пеши дигарҳо намеравем. ба хотири як кори нозукиаш мо наметавонем ки ҳазорҳо кори дигарро. вақте ҳазрати умар мегӯем, бадани ҳама ба ларза мегирифт. ҳама медонистанд, ҳама эҳтиром мекарданд адолати ҳазрати умарро. агар фаромӯш накарда бошам, марде ки мехоҳад ки биёяд шикоят кунад аз ҳамсараш, аммо дарро ворид нашуда мебинад ки ҳамсари зани ҳазрати умар болои ҳазрати умар додувое дорад, гашта меравад, ногаҳ садои поро мешунавад, баъд давом мегӯяд ки биё чӣ гуфтан? гуфт ки ҳар чӣ ки мехостам ҷавоб гирифтам. баъд ҳазрати умар ҳамин суханҳое ки гуфтем мегӯянд. вақте ки ту як хислаташро мебинӣ, аммо ин паҳлӯяшро фикр кун ки мепазад, мешӯяд. ин занҳо вақте ки шавҳар аз кор меояд, агар бо чеҳраи кушод, бо табассум қабулаш кардем, ҳамин ибодат аст. ба сӯи шавҳар табассум кардан ибодат аст. беҳтарин зан он зан аст ки вақте ки шавҳараш ӯро биноди чеҳрааш кушода шавад, дилаш кушода шавад. ҳар чӣ ки мекунед барои шавҳар бикунед. агар ки гӯем барои шавҳар бештар оилаҳо ҳеҷ чиз намекунанд, аммо агар ки гӯем ки фалон ҷо тӯй меравем, ё бозор меравем, ё магазин меравем, дар дохили мошин эътибор додаед, як соати дигар менишинед, сигнал метид, занг мезанед, фуро ҳамин қадар орову торо мекунанд. ҳамин гуна аст. баъд суол мекунем ки барои кӣ мекунанд? ҳамин гуна занҳоро баъд мегуфтанд ки ҷалаб хафа мешуданд. охир ҷалаб гапи безеб нест, гарчанде ки дар зиндагӣ инро дигар ман ҷалбкунанда аст. яъне коре мекунанд, ҷалб мекунанд. чӣ ба воситаи либоспӯшӣ аст, чӣ ба воситаи хушбӯӣ аст. умуман як коре мекунанд ки дигарро ба худ ҷалб месозанд. ҷалбкунанда ин ҷалб аст. ростӣ агар ки айб ковем, муаммоҳоро ковем, хело зиёд аст. гумон мекунам нуқта бас аст агар шурур аст, варна чӯ чароғ пеши кур аст. дӯстон ки медорем, баъдан сахт мегӯем. ба дил нагиред. агар шояд хатое карда бошем, хайр мешавад, чӣ аз сухан аст, чӣ аз рафтор аст, чӣ чиз дигар, бахшиши моро қабул бифармоед ва худо нигаҳбони шумо. то ҷон дар тан доред, тоқат кунед. умуман мо намехоҳем оилаҳо ҷудо бишаванд. мо мехоҳем ки оилаҳо солим бишаванд. вақте оила солим шуд, ҷомеа солим мешавад. ҷомеа ки солим шуд, мебинӣ кишвар, ватан ҳама хуб мешавад. шуморо дӯст медорам. худоҳафиз.